Obuhereza bwa bushobu buhirwe y'abacamuhunga Jubilee Sacco nko muringo gumwe gukuraguriza abantu bo nizo bari nyumwe bazyo aha kwigura hitaji rya verisi yo mutawuni ya Rwashamire aho babanze no kwiyonje tawuneji turagurije buzima batwakira batwegesa batwereze mbazo batucebera busha nembazo ne yabusha twashemererwa tina cyo batatucebera batucebera batembazi yabusha ngwe ni camunga Jubilee Sacco ene yanshemeza ruyare egitubeka bwine Sacco yo mutindo nkeji omurunga mu district kwa abamuto atwinde burwara tatobasa kucuma ngo basana ku bitambo konka batucebera batugambere mbaze turagure mwe babatakinde konke niye ninje bajutereza konka batiyamba bwenu aba bagambira barwashamire ngo amagara n'agacira magana kandi babanjurire nkora yatweragurize aho rukushashure mitware nayonka bakakoraguriza kumara umwaka gona memba witu yarwara ntumaraguruza tukiza kumaraguruza free of charge yagumiza muyafa tugaraka tumuzika sente twine nyinshi kandi ndakucamiza ngo sente twine nyinshi nubu wakwijo rwenda sente zikwingana kitwe je kuzitunga kandi nyenda kubahamiza nko kuyagamba aha itwe tariho kucerereza tariho ki sente zitunga nabwanyuma abatura barukurenga igana bahirwe berabo ebera umutukutuku hamwe n'ibindi mukore tunguka abana bashame niwe ogenda no kurungi orgasquiti babare NRM ayitwigurire kunuya twakakize mwaka twina abantu orumusoro 12 ntubasima mwebare kutwakira kandi twabatire mesente za roni zikurenga biliyoni 1 ntubasima mwebare kunda camuhunga Jubilee Sacco omuhwezi wo mujweco rwa mukuru wihanga bwa district ya Ntungamo kandi ubira ryo mugenyi mukuru arabwira bakafuna n'imikorere yabo abantu bingi nibahusha opportunities umucisha gukija ugura byarubajwe gukija ugura barubajwe kugumanya ugurabaho nugurabaho abantu barwashamiri na Ntungamo I want to implore you please reka twakira umucishogo tugukozese ahabwe ntunguka yamukagita amakoraga gashakwa Michael atwakire